diatur dengan kalawan mas kawin saperangkat alat sholat uang 1 juta dan mas kawin 30 gram emas dibayar kontan. Abdi nanti nikahna kana yang leli sajita binti bapak jibir kawan mas kawin seperangkat alat sholat sarang emas 20 gram warna atas 2 juta dibayar kontan. Pamantel marantena sawang pemilihan duaan ke alam terbuka anu jauh nerawang baik patang panang ilmu maba baik tidak punya binasa dan rezeki anu ngalemparan tak hingga nafas anu ngadami dina angin baik kata sokolan hidup satu nasan jajatun rekhab dan pembaharan perasaan tambah ke dinasirah sesat melewatan selaunan simra dan alun-alun alayan. Mamangnya. Oh, mamangnya. Iya, mamangnya Sianto. Iya. Sebelah dulu. Ya, iya. Kita
pangersa Bapak petugas di kantor urusan agama kanggo ngalaksanakeun akad nikah. Pengantin berdiri. Hiji, dua, tilu. Sok, lebih banyak. Dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم